Il-Kummissarju Għoli Ingliz għal Malta Stuart Gill faħħar is-sehem tal-gvern Malti bil-preparamenti li qed iħejji għall-ħruġ tar-Renju mill-Unjoni Ewropea. L-għada l-gvern da kampanja ta' informazzjoni dwar Brexit qal il-Gvern Malti Għamel Biċċa Xogħol Tajba ħafna sabiex Brexit ma jħallix effett fuq ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. I think they've done a great job. You would have seen part of their announcement yesterday of what they're doing. They've got a lot of information out there. They have a telephone number, an email address. They're starting a campaign to inform Maltese citizens in the UK what they should be doing to prepare for Brexit. And as I say, we've worked very closely with them and we can see what they've been doing. And it's a good job. They've been doing well. Fir-Renju jgħixu mal-81,000 Malti u Maltija, fil-waqt li ma 13,000 Ingliż jgħixu Malta. Dan apparti r-relazzjonijiet b'saħħithom li hemm bejn Malta u r-Renju Unit fejn jidħol negozju, saħħa u qosma kruċjali oħra l-ekonomija Maltija. The Prime Minister has said he wants Malta to be the most Brit-friendly member state in the European Union, and he's been true to his word. And there are arrangements in place which will protect the rights of British nationals resident in Malta now, and they provide the protection to those rights in terms of their access to health, social security, work and so forth. L-erba filgħodu l-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Edward Lewis iltaqa' mal-stakeholders li se jintlaqtu mill-ħruġ tar-Renju mill-Unjoni Ewropea sabiex din l-isfida l-Gvern Malti jdawwara f'opportunitajiet. Qed nisimgħu x'inhuma l-preokkupazzjonijiet ta' dawn id-diversi nies illi semmejt inti. Ħankunu hemm fi sfond ta' kampanja illi ngħidejna Brexit be prepared biex inkunu preparati għal kwalunkwe eventwalità. Ovvjament il-ġimgħa d-dieħla se jkun hemm il-European Council fejn jattendi l-Prim-Ministru, se jkun hemm il-Kunsill tal-Ministri fejn attendi jien u wieħed isegwi l-iżviluppi. Ovvjament l-antan huwa l-inqas impatt fuq iċ-ċittadini tagħna u fuq in-negozji tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.